أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تيكا تشمتاعتا مديرتم بتيك الله سبحانه وتعالى زينا ميتيكا فتوانا نيان أفاد تيكا منو بروغرام تيكا أتيكا تيتو زي نيزاكا إسكا فيتالا عنشوي منو بكو تالاتا ربيا كاميسي جمعة سابوتي زي أي أفاد ديماش دان تيكا sumay mandia luakili baada salati nino zuhur fankuwa chanzezani latsinena tsika tsy de misy programme ato le amina kaza hii de programme tsika isan'andro zany makasika dua anaty boky masina al-Qur'an. Le Allah subhanahu wa ta'ala zany nanamboatra Adam alayhi salam, olombelo nangataka Adam alayhi salam nangataka jisaka Allah subhanahu wa ta'ala dus Quran nalen Allah subhanahu wa ta'ala zavatama nabdinatin Quran io tantaran paminan jiaby ndraiky niny ay misy doa zany safidiny Allah subhanahu wa ta'ala. Maro nangataka maro karazany hataka fa 50 doa fo nalen Allah subhanahu wa ta'ala nabdinatin Quran io depuis Adam alayhi salam jusqu'à nino Quran navampilatanatsika io anao mado Quran mety 50 doa ka hoe Allah subhanahu wa ta'ala maambaratsika hoe amin'ny 50 doa anatin'ny Quran io misy tsambaratelo io afaka mama problème zay mandala aminao jiaby io nataoko atin'ny 50 doa io misy aminazy io zay nataondro mpaminany de nambara Allah subhanahu wa ta'ala tsara io ataovanao izy. Mis aminazy Allah nety nanirika hoe atova kul teneny dika zay mila maambaratsika fa hoe mahafaka zany problème tsika mahafaka niny doatiny Quran fa tsika la tsika misy problème zavatra vana lo ataotsika mikaiky olo jiaby aty réparatoire tsika za misy problème zaho karaty mitarina amin'olo tsendrika tsika zay zavatra vana lo nataotsika miala amizay tsika iny étape manaraka commence ndray tsika tsy mety mandeha moasy mandeha manao skidy tsisy zavatra fa inatsika hoe mahatsara Allah subhanahu wa ta'ala nefa sans compter tsika tokony mahatsara Allah subhanahu wa ta'ala boko farmasine Allah subhanahu wa ta'ala io va 24/24 fanafody misy foana disponible fa mety mandeha pharmacie fanao vola misy fanafody karaha zay tsisy lany stock fa Allah subhanahu wa ta'ala pharmacie nay tsy le lany boko am'zay safidiny Allah subhanahu wa ta'ala ty boky masina al-Qur'an matetiky izy nampiasa teny fastajabna lahu nivalinay zavatra dikan'izay ya jamaa mila maambaratsika fa Qur'an io mahampatsika Qur'an na ino problème zay mandalo amitsika volana fa Qur'an mavita mamazany problème samitsika zay satria Allah subhanahu wa ta'ala nisafida amin'ny doa javany Allah ty 50 aby nameko anao ty io mavita manavitrinao eto amin'ny dunia na ino problème zay mandalo amin'ny dunia jusqu'à nino anatin'ny janna mbo atin'ny 50 fanazo misy lerany aretiny hoe na problème na arety na zavatra hafa zany hoe atsika fa tsy imaginer hoe tafiboaka raha iny atsika fa mandinika ty fa tsy solution koa fa Allah subhanahu wa ta'ala izy maambara amitsika misy olo andala situation grave inzay fa nazaventsika jiaby tetalo zay tsika nambara hoe mety misy olo mahita fiainanazy fa tsy salama koa mandeha docteur boaka docteur anao ty fa tsy solution koa kanefa Allah subhanahu wa ta'ala nanome exemple ni Ayuba alayhi salam 20 ans
ti salam fanamba tikin dona to Ayub alayhi salam namba Allah subhanahu fastajabna lahu livalina zaid dikazi Ayub alayhi salam namba ulama shma izmitkekel problem nazana ktel vanalon Ayub alayhi salam paralysé vatanas jab timitnietski faruwa Ayub alayhi salam vatanas jab ko bay ino nansok na emotes na infa nasfa bay mishuam laze hen nasfa muti ka fiki fatelis liunazan fats normal quantité liun vatanas normal kanif Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu ilazna gataka dua namba Allah ni valile hata ke fantania ya jamaa zame fir amnino amna arifu zemandalom sika inombo fanfani inombo kayatine fan Ayub alayhi salam ton marmar bulvalin Allah subhanahu wa ta'ala kisi Allah nazavena zeki neziko kona azam kwa tsikate kwa pamna neno Musa alayhi salam sinana nazava ci sari stamna ci cham ci vad ci as cis khalifa lejna katika dotam Allah subhanahu wa ta'ala libalin Allah subhanahu wa ta'ala ana zabet tsikate zani rajabu ma ina mal ulama misom valo system nino ta Musa alayhi salam lejna dua na kwa toga de libalin Allah la seconde jabu problem na zaba tani da fa'ajab dikaze zai shito me zaman tani na mala tozani zina natka program angulino 2000 program zai ay numantika ni afara tamwe ano koman na problem asalu tebi Allah nan example ni am Yunus alayhi salam Allah istaratin kibul balen ban ulama tatin kibul balen boko balen ko bu anan profondeur dans masni en quoi si vitanze quoi andu meizda hal ana tin hayzna nakti mo di fenna non le fenna kami tafil kam zai fa fi hayzna lisninu problem zama dalon ska pa nefan valin Allah subhanahu wa ta'ala hatta kanaz navutan Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah na bit kat kanazat al-Quran bila ma ba msieto bana wofa kama problem yozikwa fastajabna lahu na Allah wa kadhalika nunji al-mu'minin ka yukoto leban Allah manabtabinu manabtazenu ulmin zajabi valine kana tuna maliyun sabisa atikania insha Allah medike amna yakfa tele amna yakfa fit ce que je dis inna fa inna alisan duan zenian fa inna duan we no comme tadwe najah anom tad réussir anom tad succès anom tad fanjesena anom tadwe yu duan zenje vatikanian tande nishta yu duan yu zavata ilaitika jaba dunia yuzani funo sintuwa yufana mawa ilaitika fana mitmanna zavata fazit tisninu tis baraka tis aswabna tis fandesina faduantizan tokun naim zavata tono jabi commencer bakam duantifana anoza milano hasa anom tad hasanoza mis resultat cha commencer bakam duantifana رانوزر متد باكاتم حساتهم متد أصواب متد نعم لكنين كوماسي بكم دواتي رانوم تد فاسيليتي أنك وان الله زبطة جاب كوماسي بكم دواتي زبطنا كثير نمان علماء يتنم دواتي البركة ببركات زيني راتنوزن نايز كيلي فنوزن ما يتبي تونجم لازمه فهو facilité en kama ivane Allah subhanahu wa ta'ala anom la yajabatolomo anom la yajabatolomo evameve anom la anom la asatolomo evameve comme ça ay ni fatelu neno amli duwa yuzani réussir fandisina fazono bokatsa nazo indwa vanalana mdoko masin Allah fi'al al-amr qul tenen dikaze atikajab lan Allah tenen duwazai
atsikajablan Allah pudiano duwazeno komtadzaba sana kitelu anole mande sujudi hatobiska atin sujudana mtentende duwazede batse ano atin sujuda pudiana anole yatisratona misabtono zami samila toko zamtad barakatamna zamtad aswabana zamtad zame vamevna mnaka zamtad zama asfandisena mnazu misreziltat sa ana mpitsane tasbino at masjid ano mandin kam lendi tonoy dim pudino ma 100 200 fois pudino sa dana fono apet kanam Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hati zamtad fanisena in les doigts amni suratul mu'min Surah 23, verset 29. Namban Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi anzilni munzala mubarak wa anta khayrul munzilin. Jevatika Allah mtin kul tenen. Ina tu kontenen skayu. Tenen kena ska magatka dua. Tenen am dua no. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin. Indi kan zay ya Allah hol anzilni tanala ya namto nga sambo ano fan di costam sambo di costam place to kuni ijani na sambo no izan ano man gole anzil ya Allah ato azanan costam nino am li place de la dioko mubarak bi fil aswar min nazur Rabbi anzilni munzala mubaraka. Oh Allah atobo liftu diok lifandi anopti zabachato tizani misnino vukatata mubaraka. Bogos vitanze kwa Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta ay Allah khayrul munzilin. Anole tena wile tsafa mitskaninzani fia bien zabata na kai anozani tena tsara zani amle vukta zabata jabu fitu bien zabata jabu le tena tsara zani lizamzetu kilo ya Allah yudoy dikanzai nain asa zemit kaseno jabi atumbwa midwa mfano ya Allah Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin ya Allah kamilan fulan sikazan dole tsamba tira kamla maambapi ya Allah anwazan komana mbila zamza watana kwaiti atowa wezana tunistizan mubarakat aswaba fa anole tena mamita kazawa tamlin adin aswaba zai ana tinfuka chacha zai dikanzele anozani mangatabad le naznozani vivavina ngataino naznozi alors on andire andi fankaitam nazvana lugoni tenin doati Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin nanon andingatinga veva na kreno mitkati tsanuri mandinaz mitfaino bana azami tahaju ndek zindekwa zande alors ndikati le tukachan zemisulam tele Rabbi anzilni munzala mubaraka ya Allah atoba le zatunga place de misnini vokatata namba tsika ya telu ile vokatata na telu albarakat dadaska ano me kampetsika ndeki beba vino mete neema maita aswab na barakat ay faramnad me bana mlori tukachani ay ni fatil zani tarafenda no zani ambilanina wa anta khayrul munzilin ya Allah kaze ko beba ko mishwende ngataka isvadi le no met possible tungam le place bana londe andena no am chance misli lain alono ampitski vitma nino ma pitski vitno atin chance lam tene Rabbi anzilni munzala mubarak atof za Allah zakai anzil kazam latika zanitska mnasti mubaraka ana tinzal ashabana zai ana tin achawana zai wa anta khayrul munzilin ana no tena wa mitska zaba cha place ya Allah la non yani ya jamaa bila individu monto usivole un individu monto ana vraisa individu telefone is telefone na kadang individu telefone vovo za individu kat za individu chance mis chance la fundo moin
تنين للدعوة ربي أنزلني منزل مبارك وأنت خير المنزلين. يا جماعة لازم تنمي زافونا معبود بس تنادم يزكى من دينك زام تجاب زي ديالو جاب تدين مومنتس كم يلايتنين تونغا دي فامي بنام نود دوان فاهمين دوان فابليكينهم سجدنو فابليكينهم دوانو جاب ديكازيل لأنه ناس بسكيلت نوين ناس مونتو نوين تنو مونتو نتش تونغا أكسيدام نوزي فمونتو تونغا فايدة أصواب زام تتعافون تنو مونتو ناس نوين لأنه ناس تليفوني تزابتها استفيدك من تليفون نو تتنا بيتك نم الله سبحانه وتعالى فينو زابنا تليفون نو يسكدع الصفة بايتنا تعافون زينو أتونو زاني أتوبا من الدواوي ربي أنزلني منزل مباركة وأنت خير المنزلين. لأنه دي voyage أنا تونغام بلاصة نكريمي تشيهنو بلاصي تنين دو ربي تونبو أنزلني منزل مبارك وأنت خير المنزلين. زيزان دوازي إزاعتو زافن دنا هاي نتنكو أنس ما بقول تنين إزما ما باتشي كوي تنين نارو هزي فبروبلم نارو جابلن أنا تنتين دواتي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس يا جماعة ليس جاب إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة سكفا نريس في إن دوا نزلت في تاتن كوام إن دوا نتوان صلى الله عليه وسلم إذن نتماك عند مدينة إن دوا نبودي بودي بو نزلت في كزي تاتن كوام فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل المدينة لازم تونغا مدينة صحابة جاب ذاك يا الأنصار يا رسول الله أنا ذنبت كم نكعتي أنا نكعتي جابي مياد بام نانزي يا رسول الله أنا ذنبك عشان لك ما لعلك تندلو كياتي تسنين لما بام نسوا الإسلام أليس يتناول شاموتي أمبلانوز مانديا شاموز ميساتي أمبلانو شاموتي مانديا فزين بلاس تنين الشامويو يتكلم أمبلاتين كيز مانديا صحابة جابي بيحفل هذا نبغى يستفع غير هاي توما رسول أنا منكع أنك كنتان نكع جن الشامو سامبول لنا كم دنا هاي سامبول من نلين دنا حتوفون بما يلين زابون استي باهنون بيتش كنيل لنا رسول صلى الله عليه وسلم جراني نو رسول أنا بقى بعد ما تسوينا كان تيجي حتى صابون مزاسونا رسول سنة فيا بواب رسول الجافن يعلم بديني نو كتام زمان رسول إزمنا عزتان ما يلينا نو بقى تان السلام عليكم سلام نوامي نمسلنا بقى تاني رسول كفر السلام عليكم زبك هيكون سلام الرسول صحابة جاف تمام دنيا دينا نو نبغى نسوي كون يجابون تيازاو فلو ملتشيكا يتيم شامو نندé shamoyin sasa fam dépasse ni ama atstafu baka na kazi nande ko ayeki ko nande ko ama atstafu bai shamuti chimeti bid kamba adkai chimeti mud kamba adkai shamuti pati chance na kazi jusqu'à tana bam place na kre pa di janna shamu tanesno mzee zab ina na tonosu la fanjanna shamuin istambuni shamu alwani znadi bitinazi tambuni shamuin za mtendelen rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin nampudiniti rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin zidna يا جماعة تسمع من تنالوس بيوم ميتك فانتني بتدني كاكوي أبوي نتيجة رسول صلى الله عليه وسلم مدينة جسكني سامبي ميتك فانتني كاكوي مدينة يو عندنا بين بامناز نافذ نادوس بيتناز تا مدينة بكنا بيسا دوانيو جسكتكم فولانيان شو الجابين تمامي من الدين سبب السعودية أي مزو أمدينة شو الجابين تمانا زاملين دنينو عندنا عمرة
zamna de tanino Madina to masjid an-nabi sallallahu alayhi wasallam sul jam kusifa Madina Madina tae yule baka ana ko fulam jamaa misbiye boja toy ana ife fulama de ana de Madina jaba nani ma yisfatiza nitika jabi fatni jiskata nyanza Madina misbaraka de kaze wote tukachani zen biano na pia seno dweka yako jiskanyani ko baraka pia na mazo Yesu lidika Madina fiskata nyanza kimete kaya ko vandesena Madina de fananoni albarakan pede Madina to توجد دينا تامس محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار لك مهاجرين والبكام الدين لك بكام هكا توجد أنو كيا لاينو تيجانه نو فيا فهو تام الدين تو نسبوك أنا كواتي فكاتيا فلا رسول نابدو فوق قبل سان فكاتي جسكا هونا يولي باكا ما كذا فتشي ما قال إكزامبل هنا هاي quoi facilité fakamuana moi vite chinois fait na tamadina to ka ko islam tamadina to tun ba zai jona as place zai jona bam tanana mai rajab ne ba me gata fatel vala lon adzana ton pin islam admas al badr tam zaida ko 314 pin islam 314 مئة دولمين فندسينا دولة العرب جابني منين يا أتكن تامبتا عرب ما بيجابدي من سلام 314 يلتين لساتيكا بكازي جماعة يلي تشامباتي لمني دوايو ربي أنزلني منزل مبارك وأنت خير المنزلين ناين زاب سيتوانو يا جماعة atumbwazani amri duwayo ba fanozani mahazo libaka aswabna projet de tono alors on dit que massa non question le ne fait dossier non val hasano ano bandit comme place zendi dernier and dia seno dia bit droitino anam teram allah wi rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin anon nangan o nasano ne kan nanu kuzan fa ma bude rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin tienna no jabzen atoban zan le rozan ne kam na jona me kam to mabina bu tan na rivo no det aizi ande digo de yeseno allo no ma du suvitino foti etika allo ne du suvitino to bem tene rabbi anzilni munzala mubaraka وأنت خير المنزلين بك زال نمدوتي تونغدي بك أصعب ليتنا لا بك سنكاي ما شاء الله بك سنكا تم تونتي سبحانك مس أصعب بك أتانا ما تشابينا تلو جاب مي بميك نمبوسوا أنا عندي فياج أنا ميتشكاجو أنا ما يتمي فلا تلو جاب ما بقول جاب ما كتير أنا ميلا بابا ناس نولي فاندسينا زاني دي كان زي أبايتانا يا جماعة دوا زي amparitana wom ni pin islam amparitana wom nul jab zen tayin de kin metu zamila namba zamlo kayat zam tinini duati rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin ampidana zam sajab zen kono ampidana ma aparitam facebook no abolo che tano parita jnowe ti duati tsazi amzab zey letska jaw fa duati misab selekte jnom nazu al baraka facilité fa mayvan ay ni fatel ni reisi fa lisena jnom nazu ampudana duazey baka ulma no zab zena ma ajo awa yudoi vantika manukacha li aswabana manukacha fandisina manukacha zabazani ba teza mana bien ton yatika mpoda ten Qur'an teza na bien ton kaya ko na bien ton anda watika tandini kaya ko na bien ton in zabachana dal in conditions na katika Allah subhanahu wa ta'ala man lon doyo tachama te bantika wonse tika mwisaka dua suma je batieni pe in le alwan le doyen to fu mis le condition in le fa doyen to fu mis condition natis فمن نوح عليه السلام يدوان فمن نوح عليه السلام فمن نوح بين آدم ونوح مس 10 siècles
ol nientana tin tawhid fo dek mis mana fautana mano ifa ol zen nientana tin tawhid ma tukan Allah subhanahu wa ta'ala la naftam ni zamani no zan ko mas'ul zan na nufsan voilà c'est parce que tu dis quand détaillé nous 950 ans nous alayhi salam banu da'wa mi keki mi dira mi sile anu mi alam ni shirki mi alam fa no bona sa mi alam kakaj mi ala yuti ma problem fama no po Allah lena hali za matajabu mabadenu awwal rusul fana no rusul sentonga la na gobojo na maluno dala anoto de sije na to de bachama tenembezi Allah subhanahu wa ta'ala ni kamilo ndana no mandim chao ndana mchabka kazo alayhi salam maaga kazo isad mano da iskataul fatsna neki fa qulna neki zul bit wa qul masmaskin ka ulvit na neki na barulu no kom bono dawo fono rum tek zebo vuni ne talo no parita kando faida na dawo sis kim ba fi de kini diskataven Allah ba samse tanoka kashna ne ok na mbulilo jabi ndana mbwa safina ndana mbwa sa nefa nu alayhi salam nienta plus desera ndana jema mbwa cha sam me kamru zena ni kiwo ndana mbwa cha sam zaban dulu bataka kaita namba ya Allah zalit sima ikabaru fana mbaya na chakuni shai pantele yuti hego dan Allah mapena ukono vita zinu alayhi salam bataka kazma la kazma wacha sam namba vomeka ni difala sadale amni place désert bekati am bongo bedi ina masitan ni vomeka zita tika maani kwa ziwadana nule na tonu sambi na mwani safi na samfaya na visi deza bachana mbao na baada Allah subhanahu wa ta'ala mleta mluwe fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka bal Allah subhanahu wa ta'ala le yalu fasluk aleba mzabachajabu zawjaini alebe champion mzabachajabu kawi zawjaini anoko mangala mawogo angala ko mangala mawogo mangala batata mangala ambi tsika jabina tsika jabjo mvani uchokumanga chekuni unifa istam zamani lo aleba jabu ajabu na len ka bayon kakazu jabu na len ka bayon au mawogo batata va ile isha joja jana dinalisa fa huwa kazna jabna bibako docho gana yule fa islam zamani ngutani gana injabengi jabu ban Allah alayhi shatiyalo pivadi vadu jabalisa magara ishatiyo fo nabdeno bengi huwa gana huwa la inde kivavi nabdeno shaishi tata wole msahi mutima nazumino au place des avec baby boko chibitaze watotera mbungu hango nazumindi nendelelena jar sa je fa petskatin sa amana mbwayi fekizu ina jab sayino ampidira vitski antim dia jab shati na budin no alayhi salam mleni kwa hulu mbele zeni tamlazim pia na izin tam sana ni dia no sana kumbaya sana baba ndana fona no za chame ndana fo tini dubunda na hai sazinda na hai ni ha dunya te dubuni ba ko su dubunda na hai zaman de mbongo na bana Allah subhanahu wa ta'ala le fainza bachana ndando ko na bana Allah subhanahu wa ta'ala makaska nuzain fa idha stawaita anta waman ma'aka ala fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wa fatafakin sana Musa na kamgulu zeni kamno Abu Musa dia Nuh alayhi salam
تنين وي يا الله فقل تنين وي قل الحمد لله زما كشتك الله الذي نجانا من القوم الظالمين زوي نمبياتا كزاو ننبتزام لولو ظالمين دينا نندالم جنة الله سبحانه وتعالى ندوب الدنيا جامد إنو دنيا جامد لينتشا تنا فرنسي تو كندا تكونين جابنا دوبل الله سبحانه ندوبل الله قل جاب من الله سبحانه وتعالى زيقوني هنتم زمان دولي مونتو تكازي ما جاب زبيزوي تيس قول بلو بلو كتم دنيا جاب كاكاز جاب تيس afat shuwe او بزتنا تنسامبو ديما تنغا تيكا جو فانا تيكا vaho kanino no alayhi salam generation tikani lewul tana tin sambu tamu to na ndeti kajabu lewul tana tin sambu no to yini le gana gana itano jabu dek duk tsindek nin jabu yule ta tin sambu no to inte kan avanskani adama izinteka lo qabil lek misbiba bana kray izbukun teka fawe qabil lek mislan kana kray amba allah anu fana madoy ay kamnaz nat qabil Adam kon teka wa fa quoi da was is shifting like afa quoi nan de génération kay jusqu'à na tamno fana mu tamno vunin da na illa afa sulta tin sam tana tin sam tan jam dubu ci vitan zai quoi bibdi ci vitabi nuzan avant de nan la zaba chafo sans win nan deta ci en direction to amzen liban Allah kul ya nu tinin tesa cikin ina tinin kul rabbi anzilni munzala mubaraka ya Allah akoste zao amni place mubaraka is aswabana mubaraka wa anta khairul munzilin anani tinawi wa anta khairul anani tinawi menino munzilin misbaraka miswe man mi vokata tsaze zena tongale ya nu izin do champlasi na ton doyo izin koste sambunaji na ton doyo zena tonga nino albarakatino ajabu na vamtika jo manga itanoyo nuko china doyo tsembu hina manga chike nanti gana jabitanoyo nuko china doyo tsembu hina gana zai achika na avnian bakan barakatinino le do na ton lusika tatika na avnianti butika mbula mini mal dikanzem la maamba chika be zavata jab zaidano idiom nino amni duayu avantika pamna sallallahu alayhi wa sallam yoni san duan zena ton le easy vunid kita madina to jusqu'à nan madina fa yoshi natona bil ikhlas ma na tskaiz ya wacha junatona bil ikhlas man am Allah subhanahu wa ta'ala zavtana kaymile diyano nafana badin na asa na hin natana bil ikhlas anona tug Allah subhanahu wa ta'ala anona ngala kan fay masinda na havan awuditi ale kutifati cha anole yano mandem sujudi sujud kejo madanti ma'u aqrabul abdi ande vana kretina ma intompunazi anatin sujudu atika jeta sujud kama swala dimisana ndo mishi sunna alhamdulillah kama zutuma no sunna kwa madani abdi kwa atika wati vitanze kwa atika mbati tawe to tika kwa mbole misujud ma miezana ma pu de rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin put no ma le atika myala mvulna ramadan hitanofa fenna na misbaka asan dana misbaka keze ya jamaa kazambela za ndwazei aparita baka ulafa ma aswabana ke insha Allah chika mulamtoi amni fana za vetskali tapnino tanta nino chambaratelu dua anamni talata vita salati le asr ata masjid Aisha kama netchika mbuwavi mbaitandienzani in le dua zinambana Allah subhanahu wa ta'ala in chambaratel nazo c'est mama problem tika bafatika zani problem tika jabu lakini tika fatisma ndim zaafa kwa to de tika mtul kam Allah subhanahu wa ta'ala anoma yitafabi tili duana topi anole ndian sam université anom za jona faka baka za yon dem université bon vom nozo anom de anom université kul anom tene rabbi adkhilni rabbi anzilni munzala mubaraka baka nole nyana chana université anom baka itanoy ni na no jabi mistombuchua
Bugoy tanao mevana anao mahita asa aminazy igny, anao hitanao zay ataonao jiaby ampahitianjiny anao toujours tafiboaka foana. Fianarana nataonao tafiboaka, na ino ataonao tafiboaka. Jiaby. Misy namana anankiray mahana koa izy io. Zay nilaza hoe zany ambany le nandeha nianatra avany somary sarotsy taminaka le fianarana. Niala zaho ino alohany za midotsy amile place andehanarako. Io le doa zay nataoko hoe Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Le nandeha fianarana zany hoe olo mahita fianarana iny sarotsy. Anao amin'ny université tsy mihina zay avany mihina tinino tsara maso foana vangoinay ao ndraiky niny. Fa kanefa namba après quelques jours vanisy olona nampinampy tsy moramora. Nandeha fianarana namba fa sarotsy tamina manay sasa fa mila ody. Fa zany namba niny mahita ziny neva taminaka foana zay. Tsy vitan'izay le vita fianarana, le zavatsy nianarana eto nisy tombony namezany vahoaka. Grâce amile doa foana. Ka inshallah apiaitsika zay doa zay. Manomboko niany aloni ratsika masjid ty ndana vadivadeo mosoafo enao kaza mboka ty masjid ty nako tsy hainao doa io ampodipodinao zam laliny subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdik shadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amni talata insha Allah. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.